Ibihugu bya Afrika bikomeje gushyira umuhate mu birebana no gushakira igisubizo umutekano muke uri mu burasirazuba bwa Kongo, nubwo mu by'ukuri ibihugu by'amahanga byo bikomeza kugenda bishyira imbaraga mu bintu umuntu yavuga ko bikomeza kwenyegeza iyi ntambara mu buryo bumwe cyangwa se n'ubundi. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yamaze kuba mu by'ukuri igaragaza umuhate mu birebana n'inzira y'ibiganiro, nubwo wenda umuntu atazi impamvu nyamukuru yabiteye nyuma y'igihe kirekire ibi biganiro barabyanze, ariko mu by'ukuri kuri iyi nshuro ibi biganiro babashije kuba babyemera, bavuga ko mu by'ukuri bazabikorana na M23 imbona nkubone. So twizere ko wamaze gukora subscribe kugira ngo tujye tubana umunsi ku wundi, igitekerezo cyawe kiba ari ingenzi. Tugiye kugaruka rero kuri muri rusange, ese ni gute abazungu cyangwa se ibihugu by'amahanga ubwo tuvuga biri hanze ya Afrika bikomeje kugira mu by'ukuri uruhare mu kuba byagira gute byatera umutekano muke mu burasirazuba bwa Kongo kubera impamvu zitandukanye, by'umwihariko igihugu cy'Ububiligi. Intangiriro z'icyumweru zirarangwa n'ibikorwa bitandukanye by'ingenzi ku ntambara mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, mu nama zo gushaka umuti Harare ni Rwanda, no mu nama y'i Buruseli bivugwa ko ishobora gufata ibihano guverinoma y'u Rwanda yagiye ikomeza kugaragaza ko mu by'ukuri nta kintu na kimwe bishobora kuzagira gute kuzunganira cyangwa se gukemura ikibazo cy'intambara mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Kimaze igihe kinini gihangayikishije ibihugu byo mu karere, cyane ko iki gihugu cya kabiri mu bunini bw'ubuso muri Afrika kandi cya 11 ku isi kiri mu muryango w'ibihugu bya Afrika y'Iburasirazuba. Mu by'ukuri mu muryango w'iterambere by'ibihugu bya Afrika y'Amajyepfo SADC ndetse n'umuryango w'iterambere by'ibihugu bya Afrika yo hagati. Umuhate w'imiryango y'ibihugu by'akarere ubu ni kimwe mu bitanga icyizere kurangira mu by'ukuri kwirangira ry'intambara, nk'uko inzobere zitandukanye zibivuga. Mu gihe umuhuza mu kibazo cya Kongo Perezida Joao Lourenço wa Angola ku wa gatandatu yari yasabye ko guhera saa sita z'ijoro ry'uwo munsi rishyira ejo hashize ku cyumweru impande zirwana zigomba gutangira kubahiriza agahenge mbere y'uko ibiganiro bitangira ku cyumweru. Hamwe na hamwe muri Kivu ya ruguru na Kivu y'epfo havuzwe imirwano, bishatse kuvuga ko nubwo ibyo byose hari hasabwe, ariko mu by'ukuri ibyasabwe bitabashije kuba bishyirwa mu ngiro nk'uko byari bigize gute byari byasabwe. East African Community cyangwa se South African Development Community Harare kuri uyu wa mbere, Harare muri Zimbabwe hateganyijwe inama y'abashinzwe ububanyi n'amahanga b'ibihugu bigize iyi miryango yombi biga ku kibazo cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Iyi nama yagombaga kuba mu mpera z'ukwezi kwa kabiri, irasubikwa umunsi yigira ku ngingo zatanzwe n'abakuru ba gisirikare bo mu bihugu bigize iyo miryango yombi batanze ku ntambwe zaterwa mu gukemura aya makimbirane. Abakuru b'ingabo b'ibihugu biva muri iyi miryango ku cyumweru bateraniye Harare, inama yabo ya kabiri nyuma yabereye i Nairobi muri Kenya mu mpera z'ukwezi gushize. Inama yabo y'ejo ku cyumweru yari igamije ahanini kongera gusuzuma ibizigwaho n'inama y'abaminisitiri muri iyi miryango yombi iterana none kuwa mbere i Harare nk'uko bivugwa n'ububanyi n'amahanga bwa SADC. Amakuru avuga ko abakuru b'ingabo b'ibihugu byo muri imiryango yombi bateguye imyanzuro y'ibijyanye n'ibyakorwa ngo habeho guhagarika imirwano n'inzira zo gusohoka mu kibazo. Ingingo zafashwe n'abo bakuru b'ingabo bongeye kongera gusuzuma ku cyumweru nizo bateganyijwe nibyo biteganyijwe ko mu by'ukuri zigwaho n'abashinzwe ububanyi n'amahanga mu nama yabo kuri uyu wa mbere y'uko nabo batanga imyanzuro yabo nyuma yazemerwa n'abakuru b'ibihugu mbere yo gushyirwa mu bikorwa. Ibirimo kuganirwaho i Harare birahita byerekeza ku gikorwa cy'ingenzi giteganyijwe i Rwanda muri Angola. Kinshasa na M23 bwa nyuma na nyuma bagiye guhurira i Rwanda. Umuvugizi wa Perezida Felix Tshisekedi wa DRC onawundi ni Tina Salama yasubiyemo mu by'ukuri n'ibiro yasubiyemo mu by'ukuri yasuwe cyangwa se mu by'ukuri yaganiriye
yaganiriye n'ibiro ntaramakuru bya Reuters yemeza ko Kinshasa izohereza itsinda mu biganiro bitaziguye na M23. Abazaba bagize intumwa za Kinshasa mu biganiro biteganyijwe gutangira ku munsi w'ejo kuwa kabiri ntabwo baramenyekana. Umutwe wa M23 wemeje ko umukuru wawo w'ishami rya politike Bertrand Bisimwa ari we watumiwe guhagararira uwo mutwe ubu ugenzura imirwa mikuru y'intara za Kivu ya ruguru, Goma na Kivu y'epfo, Bukavu n'ibice bimwe by'izi ntara. Bisimwa ari mu bakuriye M23. Minisiteri y'ubutabera ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo iherutse gushyiriraho igihembo cya miliyoni 5 z'amadolari ku watanga amakuru yo kumuta muri yombi kuko kimwe na bagenzi be yakatiwe urwo gupfa mu rubanza rwabereye i Kinshasa adahari. Mu by'ukuri rero ibiganiro by'i Rwanda biteganyijwe gutangira kuwa kabiri, n'impinduka ikomeye muri iki kibazo ishobora kugeza ku gisubizo kirambye nk'uko abayobozi b'ibihugu bakomeje kubisaba no kubivuga. Kubyemeza cyangwa se byafashwe n'abasesenguzi nk'intambwe ikomeye nyuma y'igihe kinini ubutegetsi bwa Kinshasa bwaratangaje ko butazigera buganira n'umutwe wa M23. Bimwe mu bibazo nyamukuru bishobora kuganirwaho hagati ya Kinshasa na M23 i Rwanda birimo guhagarika imirwano n'uburyo byakubahiriza, kwiga no kwemeranya ku byo M23 isaba Kinshasa, kwiga no kwemeranya ku byo leta ya Kinshasa isaba M23, kwemeranya kubisabwa n'abategetsi b'akarere mu nama nk'izi za Harare, Goma na Bukavu n'ibice byafashwe na M23 ahazaza habarwanyi n'abakuru ba M23. Abasesenguzi batandukanye bavuga ko ibi biganiro bishobora kuzaba birebire mbere y'uko bigera ku mwanzuro, ndetse no kugera ku bwumvikane bishobora kugorana, bakemeza ko akazi gakomeye gafitwe n'abahuza. Ibihano i Bruxelles. Ibi ngibi rero nanone nyuma y'uko nubwo hari inama ziri kuba ku mpande za Afurika, ariko noneho hari n'Ububiligi bukomeje kuba mu by'ukuri ingorabahizi mu buryo bumwe cyangwa se n'ubundi, aho mu by'ukuri bukomeje gukora ibintu nyine umuntu atabonera wenda igisobanuro mu buryo bumwe cyangwa se n'ubundi mu birebana na politike. Mu gihe muri Afurika havugwa mu by'ukuri umuhate wo gushaka amahoro n'igisubizo kuri iyi ntambara, uyu munsi i Bruxelles hateganyijwe inama y'abaminisitiri b'ububanyi n'amahanga b'ibihugu bigize umuryango w'ubumwe bw'Uburayi. Iyi nama iraba iyobowe na Kaja Kalasi, intumwa ya EU cyangwa se uyu muryango ishinzwe ububanyi n'amahanga n'ibijyanye n'umutekano. Mu cyumweru gishize wahuye n'abayobozi batandukanye b'u Rwanda mu ruzinduko barimo i Bruxelles, ndetse akavuga ko yabasabye ko u Rwanda ruvana ingabo zarwo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, nubwo u Rwanda rwakomeje kugaragaza ko mu by'ukuri nta ngabo rufite muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ku rutonde rw'ibyigwa ni inama y'uyu muryango w'ubumwe bw'Uburayi ntihariho ikibazo cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gusa. Ibinyamakuru bitandukanye bivuga ko iyi nama iza kwemeza ibihano byari byarateguwe mbere ku bantu bagera ku 9 barimo n'Abanyarwanda na za kompanyi kubera uruhare bashinjwa mu ntambara mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Radio RFI ivuga ko ku rutonde rw'abantu rwateguwe mu bihano byari byitezwe gutangwa n'ubumwe bw'Uburayi mu kwezi gushize, ariko bigahagarikwa na Luxembourg ikoresha ububasha ifite bwa veto muri uwo muryango. Mu by'ukuri ibi binyamakuru bitandukanye i Burayi byemeza ko ibyo bihano ku bantu ku giti cyabo batatangajwe kugeza ubu bishobora kwemezwa uyu munsi, aho mu bihano bifatirwa harimo kubuzwa kugera i Burayi no gufatira imitungo yabo nk'uko ibinyamakuru bivuga. Mu gihe mu kwezi gushize ubumwe bw'Uburayi byavuzwe ko bwari bugiye gufatira ibihano u Rwanda, byarimo guhagarika inkunga n'imikoranire n'u Rwanda n'ibihano ku bantu ku giti cyabo. Byavuzwe ko Luxembourg yahagaritse iyo ngingo, itanze ingingo ko uyu muryango ukwiye guha amahirwe umuhate n'imiryango SADC mu gukemura iki kibazo. Mu bihe bya vuba bishize leta y'u Rwanda ntiyahakanye byeruye cyangwa mu by'ukuri yahakanye byeruye
mu by'ukuri ko idafasha mu by'ukuri M23 ndetse na M23 nayo yagiye ikomeza kwerekana ko mu by'ukuri itagize gute idafashwa n'u Rwanda. Gusa mu by'ukuri mu bijyagiye nanone bigarukwaho bivugwa nuko u Rwanda rwagiye rukomeza kwerekana ko rufite impungenge ku birebana n'umutekano warwo kuva kera, kuva mu myaka 30 kubera umutwe w'abasize bakoze jenoside yakorewe abatutsi wa FDLR mu by'ukuri ukomeza gufatikanya na Kinshasa. Mu by'ukuri abayobozi b'u Rwanda bakomeza ku bihano byafashwe n'ibyari bigiye gufatwa muri iyi minsi. Bavuze ko ingamba zifatirwa uruhande rumwe zitazagera ku gukemura ikibazo ko ahubwo zinaniza umuhate w'ubuhuza bwa Afurika. Mu ijambo rye ku cyumweru ari i Kigali, Perezida Paul Kagame yanenze Ububiligi ko aribwo buyoboye umuhate wo guhamagarira isi yose ngo iteranire ku Rwanda, mu gihe mu by'ukuri agaragaza kandi nyakubahwa Perezida wa Repubulika ko mu by'ukuri Ububiligi ari bwo bwabibye ibi byose, bwabibye amacakubiri binyuze mu gihe bwakolonizaga ibihugu biri hano hafi mu karere. Agaragaza ko mu by'ukuri ari ku Bubiligi nubwo bwigira gutyo igihe kizagera cyangwa se igihe kigeze kugira ngo bube bwagira gute bwakwiga nabwo isomo, nubwo u Rwanda yenda rudafite amaboko nk'ay'Ububiligi ariko hazagira igikorwa kugira ngo ibintu bikomeze kujya ku murongo kuko bukomeje kwitambika mu by'ukuri ku iterambere cyangwa se mu buzima bw'igihugu cy'u Rwanda. So rero turabashimiye kandi dukomeza kubifuriza kugira ibihe byiza aho muri. Mutari gukora subscribe, make sure ko wakoze subscribe. Mu by'ukuri rero urumva ko igihari umuzungu cyangwa se umuzungu yakomeje kuba igihato mu birebana n'iterambere cyangwa se no kuba n'iterambere mu birebana no kugarura umutekano hari mu burasirazuba bwa Kongo cyangwa se kuba intambara yahagarara, kuko ahandi baricaye baraganira ku birebana no kuba Sadeke East Africa habaho ibiganiro byagenda gutya na gutya, hajyaho umurongo noneho nakuka kuko n'abantu bumva ibirebana na politiki y'akarere batuyemo. Ariko umuzungu wicaye mu Burayi nawe aricara akavuga ati mu by'ukuri nta kundi ngomba kugira gute, ngomba gufata ibihano, kandi ibyo bihano ni ibihano biri kugenda bisubiza uwo muhate w'ibiganiro inyuma ku mpande zombi. Ibintu rero umuntu yavuga ko abazungu buriya baba bafite impamvu zabo zo kuva mu binyejana zo kugira ngo bakomeze kugira gute kudindiza ndetse no gusubiza inyuma Afurika, ariko ni ibintu wenda umuntu yavuga ko kubera ko iterambere rigenda riza bigenda nabyo bibagora cyangwa se bigorana. So rero turabashimiye kandi dukomeza kubifuriza kugira ibihe byiza, turabakunda cyane.